Agaseke k'amakuru mu mahanga ngapfunduriye mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko yemeranya n'igitekerezo cy'agahenge muri Ukraine, ariko hari ibibazo bigihari ku miterere y'agahenge mu gihe avuga ku bisabwa bikomeye bimwe bigomba kubahirizwa. Perezida Putin yari arimo asubiza kuri gahunda y'agahenge k'iminsi 30 Ukraine yemeye muri iki cyumweru nyuma yo kugirana ibiganiro na Amerika. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko icyo gisubizo cya Putin kuri iyo gahunda kirimo bucakura, asaba ko Urusiya bufatirwa ibindi bihano. Hagati aho Amerika yashyizeho ibindi bihano ku bitaro na gaze by'Uburusiya no ku rwego rw'amabanki. Mu kiganiro n'abanyamakuru b'umurwa mukuru Moscow w'Uburusiya ku wa kane, Putin yavuze kuri icyo cyifuzo cy'agahenge agira ati igitekerezo ni cyiza ndetse turagishyigikiye, ariko hari ibibazo dukeneye kuganiraho. Putin yavuze ko agahenge gakwiye kugera ku mahoro arambye no gukuraho impamvu muziza aya makuba. Yaragize ati dukeneye kuganira na bagenzi bacu n'abafatanyabikorwa bacu b'Abanyamerika. Wenda nzavugana kuri telefone na Donald Trump. Putin yongeraho ati bizaba byiza ku ruhande rwa Ukraine kugira ngo agahenge k'iminsi 30 turagashyigikiye, ariko hari ibyo dutandukaniyeho. Putin yavuze ko kimwe mu byo batavuga rumwe n'akarere ka Kursk ko mu Burusiya hari Ukraine yagabye ibitero cya gisirikare mu mwaka ushize ndetse igafata bumwe mu butaka bwaho. Yavuze ko Urusiya bwisubije bwiza akarere ka Kursk, anavuga ko ingabo za Ukraine ziriyo zashyizwe ku ruhande, ati zirimo kugerageza kuhava ariko turahagenzura, zataye ibikoresho byazo. Hari amahitamo abiri ku Ukraine bari muri Kursk, kumanika amaboko cyangwa se gupfa. Asobanura bimwe mu bibazo bijyanye n'ukuntu agahenge kakora. Putin yabajije ikibazo ati iminsi 30 zakoreshwa gute kugira ngo Ukraine yisuganye se, kugira ngo yongere kwiguza intwaro se, kugira ngo ihe abantu imyitozo se, cyangwa nta na kimwe muri byo? Ubwo rero hazaba ikibazo, ibyo bizagenzurwa nande? Uko niko Putin yibaza. Arakomeza ati ninde uzatanga amategeko yo gusoza imirwano, ku kihe kiguzi, ninde uzamenya urenze ku gahenge gashobora kujyaho kuri kilometero 2000? Ibyo bibazo byose bikeneye gusuzuma mu buryo bwimbitse n'impande zombi, ninde ukagenzura? Mu ijambo rye mu buryo bwa video yavuze mu ijoro rye ku wa kane, Zelensky yavuze ko Putin adahakana mu buryo butaziguye, ariko ko mu bikorwa arimo gutegura kubyanga. Ati birumvikana Putin aratinya kubwira Perezida Trump mu buryo butaziguye ko ashaka gukomeza intambara, ko ashaka kwica Abanya-Ukraine. Zelensky yavuze ko Perezida w'Urusiya yashyizeho amananiza menshi cyane ku buryo nta kintu na kimwe kizakunda. Nyuma y'amagambo ya Putin n'igisubizo cya Zelensky, hari impanga igaragara neza hagati y'aho impande zombi zihagaze. Ukraine irashaka inzira igizwe n'ibyiciro bibiri, agahenge kihuse, hanyuma hakaba ibiganiro bijyanye no gukemura ikibazo mu buryo burambye. Urusiya bwemeza ko budashobora gutandukanya izo nzira ebyiri, ndetse ko ibibazo byose bikwiye gukemurirwa mu masezerano amwe. Impande zombi zisa n'izishimishijwe no kugaragaza ingingo z'uko zitabona ibintu kimwe. Ukraine yemeza ko ishobora kotsa igitutu Uburusiya, ibigaragaza nk'urimo kwigononwa kugera ku mahoro, buseta ibirenge bucungana n'igihe. Urusiya nabo bwemeza ko bufite amahirwe ubu yo kugaragaza impungenge fatizo zabwo zijyanye no kwaguka k'umuryango wo gutabarana k'Uburayi na Amerika utani n'ubusugire bwa Ukraine. Ariko biteje ikibazo kuri Donald Trump. Yasobanuye neza ko ashaka igisubizo cyihuse kirangiza imirwano mu gihe cy'iminsi. None ubu Putin aragaragara nk'utabikozwa. Avugira mu biro bye bya White House nyuma y'amagambo ya Putin, Perezida wa Amerika yavuze ko yakwishimira guhura na Perezida w'Uburusiya, ndetse ko yizeye ko Uburusiya buzakora igikwiriye bukemera icyifuzo cy'agahenge k'iminsi 30 gasabwa na Ukraine. Ati turifuza kubona agahenge kavuye ku Burusiya. Mbere yaho avugira muri White House ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte, Trump yabwiye abanyamakuru ko amaze kuganira na Ukraine ingingo ku yindi. Trump ati tumaze igihe tuganira na Ukraine ku butaka no ku bice by'ubutaka byagumanwa n'ibyatakazwa no ku bindi bintu byose bijyanye n'amasezerano ya nyuma, uko azaba ameze mu ishusho yayo ya nyuma. Ibintu byinshi byo mu masezerano ya nyuma by'ukuri byamaze kuganirwaho. Ku kibazo kijyanye no kwinjira muri OTAN kwa Ukraine, Trump yavuze ko buri muntu wese azi igisubizo kuri icyo. Ibihano bishya ku bitoro na gaze by'Uburusiya bifashwe mu gihe ubutegetsi bwa Trump bwarushijeho kugabanya kugera ku buryo bwo kwishyura bwa Amerika, bituma birushaho gukomerera ibindi bihugu kuba byashobora kugura ibitoro by'Uburusiya. Hagati aho Putin ku wa kane yahuye n'umwe yihariye ya Amerika, Steve Witkoff, mu nama yo mu muhezo wabereye i Moscow. Mbere yo ku munsi w'ejo, Yuri Ushakov, umujyanama mu biro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin, yari yanze icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Amerika. Ku wa gatatu ibiro bya Perezida w'Uburusiya byasohoye video bivuga ko igaragaza Putin ubwo yari arimo gusura akarere ka Kursk ko mu gihugu cy'Uburusiya yambaye imyenda ya gisirikare. Nyuma y'aho Uburusiya bwavuze ko bwisubije umujyi ukomeye wa Suza wo muri ako karere. Uburusiya bwagabye igitero giseseye kuri Ukraine muri Gashyantare mu myaka 3 ishize. None ubugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Abantu barenga 95 barwanira igisirikare cy'Uburusiya bamaze gupfa muri iyo ntambara. Mu kuboza ko umwaka ushize nibwo Ukraine iheruka gutanga imibare mike y'abapfuye n'abakomeretse, ubwo Perezida Volodymyr Zelensky yemeraga ko yari yamaze gupfa abasirikare 43 gusa ba Ukraine. Abasesenguzi uburengerazuba bw'isi ariko no kuvuga Uburayi na Amerika babemeza ko umubare yatangaje uri hasi cyane. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Iran. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yatangaje ko Tehran igiye kugirana ibiganiro n'Uburusiya n'Ubushinwa bizaba byiga ku kibazo cy'ingufu za nucleaire zikorwa na Iran. Ni inama yitabirwa n'abaminisitiri b'Ububanyi
n'amahanga bungirije igomba kubera mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing, aho iteganyijwe kuba kuri uyu wa gatanu. Umubano w'Uburusiya na Iran wazamuye 2022 ubwo Moscow watangizaga intambara muri Ukraine, ndetse hasinywa n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibyo bihugu byombi bisanzwe ari inshuti z'akadasohoka z'Ubushinwa. Iyi nama iyoborwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa wungirije Mark Zhao, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'iyo minisiteri Mao Ning. Mu gihe inama iza kuba iri kuba mu birometero birenga 10,000 muri Amerika, haraba hateraniye indi nama y'akanama k'Oni gashinzwe umutekano izabera mu muhezo, nayo iraza kuba yiga ku migambi ya Iran yo kwagura ingano y'ubutare bwa uranium ndetse n'intwaro zibukomokaho. Mu cyumweru gize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije w'Uburusiya Sergei Ryabkov yaganiriye na ambasaderi wa Iran Kazem Jalali kuri porogaramu ijyanye no gukoresha ingufu za Nikeleyeri n'uburyo bwo kuyirwanya, byakozwe mu buryo bwo gushimangira umuhati w'Uburusiya bwiyemeje gufasha Perezida wa Amerika Donald Trump kumvisha Iran kwirinda gukora intwaro za kirimbuzi za Nikeleyeri. Iran imaze igihe ihakana ibyo gushaka gukora izi ntwaro, gusa ikigo cya ONU gishinzwe kugenzura intwaro za kirimbuzi cyatanze umuno ko Iran ikomeje umuvuduko wo gutunganya ubutare bwa uranium, aho igeze ku kigero cya 60%, kandi biri kwegera ikigero gisabwa cya 90% ngo hakorwe intwaro za kirimbuzi. Muri 2025 Iran yasinye amasezerano y'uburewe n'ibihugu birimo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Urusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuriyeho ibihano by'ubukungu nyuma yo kwemera kugabanya ubutare yari irimo gutunganya, ndetse bukajya bugenzurwa na Loni. Gusa 2018 Trump yashubijeho ibihano. Ubushinwa bwavuze ko bushyigikira Iran mu kurinda uburenganzira bwayo, kandi ko bushaka kwiganira kuri gahunda ya Iran y'intwaro za kirimbuzi byatangira vuba na bwangu. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Amerika. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatswe itsinda ry'ubwunganizi bwa PDD rishinja CNN guhindura amashusho y'ikinyamakuru cyakize hanze yerekaniye umuhanzi akubita kasabwe bahoze bakundana, bakavuga ko atari ay'umwimerere, ahubwo yahinduwe kugira ngo ibintu bigaragare ukundi bitandukanye n'ukuri kwabayeho. Abunganizi ba DD bavuze ko CNN yabikoze mu buryo butatu burimo guhisha igice cya nyacyo igikorwa cyabereye, aho bavuga ko CNN yahishe igihe mu rwego rwo gutuma kumenya ibintu byabereye n'uburyo byakurikiranye bigorana. Ikindi abunganizi ba DD bavuze no guhindura uburyo amashusho akurikirana, aho bavuze ko CNN yahinduye uko amashusho yakurikiranye, ndetse bikaba bivuze ko byabaye ishobora kuba byerekanwa mu buryo butari bwo. Muri iki kirego kandi bavuze ko amashusho yihutishijwe kurusha uko byagenze mu by'ukuri, ndetse bikaba byaratumye DD na Kasi bagaragara mu yindi sura muri ayo mashusho bitandukanye n'uko byagenze, bigatuma bamwe bafata uyu mugabo nk'inyamaswa kubera izi mpinduka zakozwe. Ubwunganizi bw'umugabo bwavuze ko amashusho ya CNN adatanga ishusho y'ukuri ku byabaye, ndetse adakwiriye kuzifashisha ubwo azababurana. Bemeza ko amashusho yahinduwe agahindura isura y'ibyabaye, bikaba bishobora gutuma umuntu uri mu mashusho agaragara nk'ufite amakosa akomeye, kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Gusa umwunganizi wa Kasi Venture Douglas Wigdor yabwiye TMZ ko aya mashusho azifashishwa mu rukiko nta kabuza ko yerekana ibyabaye. Ati mfite icyizere ko amashusho agaragaza ukuri kwa nyako ibyabaye mu buryo bukwiriye azemezwa nk'ikimenyetso mu rukiko, kandi DD azaryoza ibikorwa by'ubugome. Ku itariki ya 17 Gicurasi umwaka ushize nibwo hagiye hanze amashusho ya DD ari guhondagura Kasi muri hoteli. Aya mashusho na 2016 yagiye hanze mu gihe umugabo yari amaze iminsi ashinjwa guhohotera abagore, ndetse benshi bari bakomeje kumushyira mu majwi ko yagiye abibakorera mu bihe bitandukanye mu myaka yashize. Ikinyamakuru CNN nicyo cyabanje gusura ayo mashusho yafatiwe muri Intercontinental Hotel Los Angeles agaragaza umuraperi ari gukubita wari umukunzi we. Bahita bemeza ko nyuma y'isuzuma bakoze basanze ari PDD. Nyuma yo kujya hanze ko ayo mashusho DD yasabye imbabazi, avuga ko ibyo yakoze bitari bikwiriye. Tariki ya 16 Nzeri umwaka ushize DD yatawe muri yombi aho afungiye mu mujyi wa New York akurikiranwe ibyaha bitandukanye byo gusambanya abagore n'abakobwa. Uyu muhanzi azatangira kurana tariki 5 Gicurasi uyu mwaka nta gihindutse, nyuma yo gutanga ingwate ubugira gatatu ngo buradafunze ari ku rukiko rukamubera ibamba. Agaseke k'amakuru mu mahanga gapfundikiye muri Pakistan. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ni buri mirambo 25 y'abantu biciwe muri gari ya moshi n'abagabo bitwaje imbunda muri Pakistan yakuweho biciwe. Iyo gari ya moshi yavaga ikweta mu ntara Balochistan yerekeza mu mujyi wa Peshawar ku wa kabiri, ubwo abarwanyi baturitsaga ibyuma bikoze umuhanda bakamisha amasasu muri gari ya moshi. Ku ikubitiro habanje kwicwa abagenzi 21. Abashinzwe umutekano bavuze ko babohoje abagenzi barenga 300 muri 150 bari muri gari ya moshi nyuma y'igikorwa cy'ubutabazi cy'iminsi 2 cyarangiye mu ijoro ryo kuwa gatatu ushize. Abo barwanyi nabo umutwe w'ingabo witwa Baloch Liberation Army ushaka ubwigenge bw'intara Balochistan, nk'uko iyi nkuru ya Voice of America ibitangaza. Barasabira kurwa ry'imfungwa za politike, impirimbanyi n'abantu babo y'urengero. Uwo mutwe uvuga ko bashimutswe n'abasirikare. Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize uyu mutwe ku rutonde rw'imitwe ikoresha iterabwoba. Abakozi 4 bo ku mipaka nabo barishwe ubwo gari ya moshi yari yagoswe, undi umwe yiciwe mu gikorwa cy'ubutabazi.